everybody, and today I'm going to show you how can edit your video by using your phone Android. So listen me and show me are going to show you. Okay bantu banje komeza mu nkurikirane nkuko bisanzwe. Ubwo tugiye kuraba uburyo ushobora kwedit cyangwa kongeraho ku video yawe ukoresheje isimu yawe. Ni nayo programme tugiye gukoresha yitwa MyMove ni programme nziza ibereye gukoresha editinga ipicha ifoto byose irabikora. Reka tugende kuraba ingene ibikora. Tutaragenda genda muri Play Store ubanze uyidownload hanyuma uryoherwe nayo. Nkuko bisanzwe reka ndabasabe mwese mukore subscribe, like, share, comments kandi mwongera muduterera n'ivyiyumviro birashe. Reka nongere shimire n'abandi bose baguma bankurikirana mu bikorwa byanje uko bukeye uko bwije. Noneho uno munsi reka tugende kuraba ingene ushobora kubikora. Ariyo yiyi iri kuri screen. Reka tugende kuraba ingene ibikora. Imaze kuguruka hariho video rate help. Ucuza hano kuri video ugaklikako ikikubonesha ivyo wakameye wewe ugacaguramo we mwenyewe ico ushaka kweditinga bivanye nico wakameye. Urashobora kuza ngaha kuri adjust ucukirikaho adjust ubushaka kugira ukungene iza kuba imeze kajya kapati iza kuza ibonekanamo ukakirikako nimba ari originale ukagira kuri originale nimba araha ukagira kakareshi aka kose originale ngaha hano ukaza ugahinduramo ajya mantuzeya background ukayahindura aha hose ugahindura ukagenda uhindura bivana niyo ushaka aha hose ugahindura amakara aha hose ani guhindura hahandi nyine umuco babarimo umuco hajya urabona ko twamaze kuwindura ko wirabuza ukawirisha ugahindura nyine ukamenga izuba nyine bari rwawe street cyangwa ukabandanya ugenda ubona n'ibindi byinshi ugakirika ngaha ukaza hano kuri edit. Aho uje kuri edit urabonaho split, speed, mute, volume, extract na crop, adjust, filter, relance, rotate na copy. Aha rero kuri split nkungaha ushaka uyikate ucuja ngaha kuri split nkungaha turakasaka kaka tacu ugacuga futa nyine kuri delete aka kuri delete ni gufuta uje hano kuri mute hama tukaza hano kuri volume tujeho turongeza volume aha ushaka urayigabanya cyangwa ukayongeza nk'ubu ngaha turayongeje yose ukaza aha ukavema ukavemura ukaza kuri extra najya amajwi ajya ari mu video ukayashira ukwayo ni video ikaba iri ukwayo. Ukaza hano kuri crop ubugire uyikate ijya video yawe aha kuri crop
uba ubwire uyikate nko ngaha ukaba uyikata. Tukaza hano kuri adjust ni kwa kuri nyine ko guhindura ugenda urabamo amabara ameze neza nyine ifoto ntuze ya video yawe ukora ugasanga ari nk'amavuta ugasanga nyine umengana nyine n'ikindi kintu ubwaha hose ugahindura nyine fresh kagenda uhindura aha kuri filter naho nyine ni guhindura ijya video rero aho ngaha aha hose bigenda bihinduka amasura yabo agenda ahinduka urabona aha hose ugasanga nyine nk'umuntu yakoze uririmba ugasanga amaranga agenda ahindagurika ukibaza ati none ijya yari iki. Urabona aho ngaha hose aha hose ukagenda uhindagura aha reverse naho reverse ni gusubira inyuma ugasubira ku ntango cyangwa ugatangura cyangwa ukabikata. Ukaza hano kuri rotate naho no kubihindura ukabihindukiza ukabirabisha hama ukaza hano kuri copy ukiritse kuri copy ubugira ubicemo kubiri ubikopiye uzanamo ibindi uzanemo nk'ibi uyizane kabiri iyo video hano ukaza hano kuri filter twamaze kubona ibyaho kari guhindura nyine amaji kari guhindura umuco w'iyo ntuzeye w'iyo video yawe. Ukaza hano kuri effects naho ni ubuntu nyine bw'ubumontage ugenda uhindagura. Ukaza hano kuri stack rero kuri stack hariyo ubuntu bwinshi ushaka wowe kuri iyo foto kuri iyi video yawe urashiraho ifoto urashiraho ifoto ugashiraho ka subscribe nka kujya usanga hariho subscribe nk'iyi nk'ubu ngaha ahora ngaha subscribe ukagura ukabandanya ukaca uyigeza aho iza kugera iyo pica ndana aho ngaha wasize ko subscribe ukazana n'ibindi nyine ugahindura ubu ubwawe wenyine ukaguma uhindura ubwawe nyine wenyine ugahindura ibyawe ukaguma ugira ibyawe aha hose ukaza kuri text naho ugashiraho amajambo wiyumviriye nk'ubu tugire Jim DJ Future Jim DJ Future Production ukazana ugashiraho ugahindura amarangi ukabyagura ukabigira bitoya ukagura ukagira bito aho hose ukazana ugahindura
umaze guhindura aha barakwereka keyboard color, shadow, label, spacing, icons n'ibindi. Aha abo nyene ucugenda uhindagura. Katuze ngaha kuri aho hose nyine ukabandanya nkuko y'amajambo yawe akaguma agaruka uyabona. Ukaza hano ukaguma wabibonye. Ukemeza ukaza hano kuri music rero hariho ubuntu bwinshi ugenda ushiramo. Reka tugende dushiramo nk'umuziki ubu dushiremo nk'ubu dushiremo ubu dushyiremo nk'ubu shiremo. Urarondera nyine umuziki umeze fresh neza nyine we ugashiramo nyine umuziki uba ushaka gushirako. Urashiramo nyine imiziki imeze fresh nyine, ukarondera nyine umuziki umeze neza, umuziki nyine umeze fresh neza nyine ukawushiramo nk'ubu shiremo nk'ubu nyine ugashiramo ngaha nyine ukaza ngaha basizemo umuziki ngaho ukeneye wongeramo nk'utundi tuntu. Ukaza hano nyine ugakirika muri iyo video hama ugagira split hama ugacuza ngaha akuri guteranya, ugaca ugenda ushiremo nk'akandi kantu kubeza ijya video yawe, ubu ariko kakazana hano kagashirayo. Kagashiramo nyine kagashiramo nyine fresh. Kaza nyine ngaha ugahindura ibintu byinshi. Nkaba ndabashimiye rero kuba munkurikiranye no kuri umunsi wa none, mukomeze mukore subscribe no kuri channel nyene ya Jim DJ Future Karubenge nkuko bisanzwe. Nkaba nongeye gushimira abo bose bakomeza gukora like, share na comments, naho ubusubira nkaba ndabashimiye kuba mwifatanyije nanje. Murakoze.